Svima ljudi, dobrodošli na moj kanal, moje ime je Vladimir. Danas sam sam, trenutno je 8:20 navečer, snimam sam, nema Nikole. Ako vam se svidio prošli video, jeste ostavili like, komentar, subscribe, ako niste, obavezno. I danas, na ovaj današnji video, ostavite like, komentar i subscribe. Ljudi, ako se pitate koja je ovo igrica, ovo je, joj, kako se, Parking 3D Drive, nešto tako. Trenutno ovdje parkiramo auta, ljudi. Pišite u komentare šta želite da snimam, ostavljat ću srca na komentare. Prvo sam parkirao. Sad ćemo ići u rikverc da se parkiram. Ko će to ovako ću sebi da namjestim. Tu. Eto. Tu, rikverc. Ljudi, rekao sam da će biti Clash Royale, malo sam se zeznuo. Clash Royale nisam još ni skinuo na telefon, tako da. Ako se pitate kako ja snimam preko telefona, pa to je zbog ove aplikacije vam u ćošku gdje odbrojavam minute i sekunde. Ta se aplikacija zove Mobizen, ima du rekorder, ima Mobizen, šta još ima? To je to za koliko ja znam da samo ovo dvoje ima za snimanje. Igrica. Aj, molite se parkiram. To, malo sam se ružno parkirao, ali dobro je. Ljepše nije moglo. Sad će biti zeznuto. Ako uđem u rikverc, kako će izaći? Lakše im onda napred izaći. Ali ako ne kontam, aj malo ću se vratiti u rikverc, pa ću dole ugaziti. Pa ću se nekako probati okrenuti ovdje. Neću spiti. Uspio sam. Tuj, koči, dobro. Ali opet ne mogu stići smotati. Motaj. Koči. Malo naprijed, samo trunčicu naprijed. A govno nasadim. Ne more. Izgleda ćemo morat. Nećemo morat propasti, super. Znači, evo dajem se 5 života. Ako propadnem, brišem kanal. Ako propadnem. I želio da pozdravim Workout TRS, lika kojim često ostavlja komentare na video. Posjetite njegov kanal. Ne znam kako se zove. Znači, ako 5 puta udarim, video će trajati do 10 minuta. Ako 5 puta udarim, briše svoj kanal. U stvari ovaj kanal. Challenge. Znači, ali 100% da ja neću nigdje udariti. Ljudi, ostavite molim vas komentar, subscribe i jako se trudimo i pritisnite to zvonce da znate kad izlazi naš novi video, evo kao na primjer sad ovaj. Znači ja snimim video, vi ste se pretplatili, ja snimim video i ne znate vi kad izlazi. To, zato uvijek treba sve zvonce. Evo ovdje će biti malo zeznuto, ali probat ćemo nekako da izađemo. Znači challenge je još tu i još traje. Nećemo zarudariti, nećemo udariti. I izgledat ćemo, ali nećemo još udariti. Imamo mjenjad, za to nam služi. Sad ćemo ući u rikverc. Ja bukvalno. Ne. Ljudi, zeznao me Mobizen. Ali ne već, konta se, znači imamo još 4 života. Probat ćemo sad, baš da ne izgubimo, ali nije, sad me, vidite, sad sam mogu izgubiti, ali sad me, gdje bi ja Mobizen stavio? Ladno, tačno mi je, ljudi, tačno mi je, bacim, tu smo, R, rikverc, D je naprijed, znači ću ga trebam parkirati tamo. Znači ovdje ću da se okrenemo, pa ćemo ga učerati u rikverc tamo. Pip! Znam ste ljudi, imate senzore za parkiranje u svom autu. To bi bilo perfekt, znači ne bi koristili retrovizore, ne bi ništa. Sad ćemo polako. Challenge je još tu, znači
Potrućemo se još 4 puta ako udarim brišem kanal. Znači, probat ćemo taj challenge da izdržimo. Ali naravno ćemo izdržati. Video ćemo snimiti do 10-15 minuta, vidite, zavisi. Ne, mogu se sad upravo udariti, ne. I sad se mogu upravo udariti. Ne. Zeznao sam se. More, uspjet ćemo. Ovdje ćemo da sparkiramo u rikverc i... Ne, to je predzadnji parking. Naprijed, idemo naprijed. Tu. Idemo u rikverc. Ljudi, dosad sam samo jednom izgubio i to zbog glupog Mobizena. Vamo što snima. Valjda sam zbog njega izgubio, zato što sam se kod volana i nisam ljudi stigao da motam ili nešto. Probat ćemo sad. Ne! Mogu sam da udarim. Tup. Šta ja uradim? Ali dobro, valjda ćemo uspjeti parkirat se. Valjda. Hoćemo se ljudi parkirati. I to. Parkirati. Ovdje ćemo parkirati u rikverc. Pošto je napred jako zeznuto. A i zeznuto je za izaći. U stvari mogu smo naprijed, ali neću. Neću moći izaći. Ne. Tu. Motaj. Uspit ću. Neću uspiti. Hoću uspiti. Možda ću uspiti. Ne! A daj, brate, drugi put udaram zbog glupog Mobizena. Znači, još 3 puta udarim. 7 minuta. Tačno još 3 puta. 3 levela ćemo probat preći. Ako udarim, brišem kanal. Znači, ljudi... Nešto mi upravo stiglo, ali nije važno. Parkirat ćem se. Evo ljudi, drugi put gubim zbog Mobizena, tako da... Neće. Sad se parkirat ću. Ovo mi je najgluplji parking. Ljudi, lako se parkirat ovako na ovaj parking. To nema ništa lakše kao ovaj parking, ali mrzim ih. Ne znam zašto, ali ih mrzim. Jako ih mrzim. Ali lagano ih, evo vidite ljudi, pratite sad. Ovako. Tu, samo ukosite auto ovako. Motate i evo ga. Ali ja mrzim ovaj parking. I ljudi, da li će ovo biti ovako lagano? Da li će? Evo, uspjet ćemo se parkirati. Evo. I čak će ga još lepše parkirati. Evo. Znači malo ovamo, malo ovdje, ovako držimo rastojanje. Još ćemo. Ljudi. Još ćemo odigrati 2 levela i ako uspijem, uspjet ćemo proći. Nećemo da se ti opet ti kakvi. Ljudi, 2 puta gubim zbog Mobizena. Ne kontam zašto. Tačno još 2 parkinga da obavim. I ko će? Dobro. Malo rikverc. Eto. Sad ćemo ovdje se parkiramo. Isto u rikverc. Ljudi, ako se pitate što se parkiram u rikverc, volim se parkirati u rikverc. Zato što mi je lakše izaći. Koja izdržati ovo. Moram ja ovaj challenge ljudi preći. Ovdje će biti glupo i zeznut i ne znam zašto. Dobro, parkirao se. Ljudi, i još ćemo jednu da odigramo partiju i to je to. I završit ćemo video. Možda će samo malkice duži video biti. A nisam ja rekao baš puno da će biti dugačak, ali malo. Znači,
to. Ovo mi je najgluplji parking, ali nije teško da se parkira. Evo ljudi, sad se parkirao, ovo mi je drugi put kad parkiram, ali neće biti samo drugi, bit će treći, četvrti put. Četvrti, najdalje. Evo. Evo. Gdje je sad parkirati? Samo možda je negdje teško ili zeznuto ili najgore mjesto. Na parkingu. A sad. Da se ovdje parkiram, daj, brate, nemoguće. Možda jest da je nemoguće, ne bi ga ovako stavili. Da je nemoguće, ne bi bacili. Moguće je, 100% da je moguće. Tu, evo ga. Sad će biti znači, ali neće biti tako. Znači ljudi, 2 puta smo izgubili, ali ne bi ni ta 2 puta izgubili zato što nam je mobizen zasmetao. Ništa. Tup. Da li ćemo uspjeti, to? Ali dobro, lagano. Uspjet ću. Malo će biti zeznuto. Uspjet ćemo parkirati, nećem izgubiti, kako? Motaj. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar, subscribe. Jako se trudimo, znači, bar na ovom videu da bude za drugi dio, bar nek bude 20 lajkova. Eto. I ljudi, pozdrav.